Ebushama akwa ba from Ghana Sem TVGH. Message like, comment, subscribe, turn the notification on so on so that anytime I post a video, bit say we are Usambekebi. Ebusham for yenim say. Ade a friend with legal vacation as start wo Ghana ha. Na legal vacation e say. Ade a a judge form any a lawyer form no nyina no. Omobekwa ko ji omahumi. Enti every calendar year biya no. They observe sa legal vacation. But there be cause wa eye wan kakra and say even though course ni nyina say omo call legal vacation no, the current chief justice aye papa bafo boni die or see court ba mienu bi omo die omo ntina se during the legal vacation. And Ghana for say adentina obeka say sa court ni bi court we mu die omo ntina se yenko investigate say sa court no case ben na omo ntina so. Na ebusianfo yenko hwe a most of our court na yesi omude ometimi atina say during the legal vacation there. Eye MPP for asem no mudi. Assembly to say they are involving Dr. Mustafa Hamid, our former MPA boss, National Petroleum Authority boss. Edu Buahin case no. Chairman Wuntumi case. And nkofo bebre say debut. Adia we there. And try. But you know, power is power. And adia because so court aye wan kakra. In the case of Edu Buahin, any niri. Obi a we follow sa Edu Buahin ni niri case bia otime hu say nukre ni say case no eko etia Ghana ban no. Na case no ewo court enti yentimi nkom too much. Na adia we na eko so court ene. Edu Buahin ni niri ba court no abra lawyer ne ho. Ena judge no bisa Edu Buahin ni niri say mu lawyer atachia owo hifa. Ena Edu Buahin say my lord, me nim baby me lawyer wo. Na me nya sure mpo say me lawyer owo man Ghana mu sisi ayekasa. Ohwa na deputy attorney general Efren Justice Remsai sorry ka say man Ghana enim say a lawyer Efren atachia no or see on back court ebra legal vacation war in progress. And osanka say Chief Justice no or tumi a obetumi aka say court baku anase mienu na court say ni say no omudie during legal vacation no muntina se. Ohwa na presiding judge Efren no Justice Francis Achimbonga eka kire Edu Buahin say ese say onhwe na onye ni obetumi aye bia say ni lawyers ebeba court ana nkope lawyer fufuro se sia ekasa immediately. Ana next time I'm back court na lawyer nka ho no. Onu Edu Buahin na kasa na eba bedani lawyer no. Judge no kasa se mechire accused person no. Na se onu Edu Buahin entimi anya lawyer no juma enye witness a ewo boss no mu no ombe discharge no na asem bia witness no ka bia no omunti omunfa. Okasa asem nyina wiye no na our journey case no they call 17th August. I barely a week. Na obesa won say eba no sign na Ghana say our jurisprudence adani say justice delivery adani say we are forcing people to change lawyers. We are forcing people to become lawyers. All to achieve what exactly? Enti asemanya asem nyina no ese by force endani asem. Andani asem a aden NDC omo win 2028 ana. Hey,
de ekoso okro we mu onim de akoso atwem eni sesi a de ekoso bet ende otimi hwe Ghana fo ani mienum ho ka chom se yembo mpa ye maya de ande asase ni nsuo like seriously they shouldn't be taking people as fools into congregation nipa dom igina wanim nimdiefo omu akosku omu sawo fie nyansa no omu nimdie kosu na utu wani yira ejina omu anim ka chom se yembo mpa ye na galamse njaya in fact me tenase na me dwen ho a na minim but me da nyame ase say me nka ni congregation nka me ka ho nka eno ano no nka sorry no mejai ka mejai straight because me nim de me nyansa mu me hu sa statement na wa be gina manim aye no se nkwase asem straight nti ebinum na mbu omu congregation no omu asori aye statement binum te se omu ti omu na ase nyina omu ye dam nyame hu omu mobo na owusu bempa osede on say owusu bempa wa hu se oni settings ya NDC for say omu ye reset yi enu bi na ya owusu bempa yo se o ready weather no hwe obi akufo ado ba bemu na owusu bempa timi covid time misi covid time de bia na ye shedem ye lockdown de bia na ye shedem nti de bia na mi TV da net 2 de bia net 2 no owusu bempa beti na ho no akasa jo mama moja wonensa anti mi be di president bi omu da ena den ohun sa akufo ado second time normal call boni aprem eno otani na ano otani na ano because them na jo mama first amamuonu yeso okoyeso omu mfa options ka manu omu amfa amanu wahu eno oye was start so kasati omu akufado baye akufado baye na akufado mbesi na so da na akufado no no o ska odi besi sa nkwasi asem akufado anya no asako mahama na onu eka che ye krom ha se ena nyankupo atan no nyankupo de woni jomama kra ni hye biom jomama kra nyankupo se nyonu na ebonu biom wa twa na su ewo na abode anyina mu afi de prekope wa hu nipa greediness de etimi ye nipa greediness enu na ebema owusu bempa na enim ogu ase enu greediness na ebema owusu bempa 2028 na enim ogu ase na de edi so owusu bempa se ba umia na otanani ba umia eye vice president 8 years ni initiatives awodi abetai akufo ado achi nyoma wodi abagana card any nyoma benefit Ghana for nyina including free SHS and insuring for mba omumba a benefit even youths na wo na sorry mo benefit so see onu benefit she na busuani bia benefit she e wo MPP government ma
and the case no on case name say 1 cedi na ye kwen kra say free MPP ni wakọ owusu bempa botoma ma wedida say Dr. Mahmood Bawumia ama owusu bempa akọ na so dem atu collect atu ni bo mu ama de aye ana peduani da Nyankopon chia meka Nyankopon chia onu owusu bempa ka no fancy some man sorry man or my dream war from now. All cast some way so no be crash and people be ye and people say na or my dream war from no mutien mono. Yamin chio munyina aka. Me se boni bia owusu bempa epe Dr. Mahmood Bawumia be call ni nebusuafo so. Ebe call nipa biara owusu bempa be ka so no okay so oye den kukwemu biara owusu bempa be kwa akọhye akanche aye bibia na obia na Onyankopon ti ase wo hu ba bia nkwa de ebe kwa owusu bempa so times 7 77 times 7 so say Dr. Mahmood Bawumia ba owusu bempa sorry dem kwa da atu collection bibi obeka bia enko no so enko ni nebusuafo so Nyankopon da yo ena Nyankopon so untimi nsi na atwetwe o untimi nsi nyame atwetwe no onu wogina erade na me medware like misele medware akotena sorry dem say me betie nyame asem na wantimi anko ti Bible quotation bi anka tell me say na Bible ka dia utimi ya ni say Udi obia wabo brachen. Yesu usin wonyankwa wotan wan yampa. Wabo brachen wako squachen fie nyansa chen wudi na be si pulpit so di na tema eti no warning the audacity for me. The audacity. You can say owusu bempa wo minye sure say Bawumia ne ma brofo betimi akakra no ubetimi akemi nso wanya audacity ejina sorry the Americas hwe agrada ye nyina ye wo kromu ha ye hu de okwa agrada fie koye ye nde wani mpo nwu o u se jina ho say so bi wo one video ad office internet no ye ntimi nkotwe sa video no mba na say erade bet nipa bia adwen wo fom na omo aye taking nso didi na chi erade nyame hu ye mobo na mom omo se nyame ejuma amasese no youth bebre mpeso ombe kwa sorry share my strength ufa Bible se ukoka nyame asem u like uni obi ko Kanyami asem kra no mpese obetie me ma sorry me kai evangelism team ye kwa mi ko bi sometimes e kono hospitals bra say the nipa no kra be ye nanim a chon on pese obetie because of these things omo asofo ni bi no omo da sorry na da ni business omu de adani business into no tika kwaduma kura de mejan kura in that state say asori a business we no mu binti na emi ya say and those times omu na from the father of the land and the children of the land oma dani the children because I train a conform me that say that's silly. Yakopon show. Yeah, the kakada yako fast. The voice no who requesting is a requester buffalo. Into a soft on yes 2028 no. Even no work akoto abo. Even no nyamo mo cases. Even no work akoto abo. Oh Jimmy, oh na metiano. Oh ya